Mara siba suit. Ya kasi. Khanyana. Asingihanyani yasiba nje. Amadoda mara iclever yaseJozi ba. Rizopayisa ke eDubane. Yabona nje. Umuntu le phese. Ukuzama la khona impilo yabo. I need to find out ukuthi nami sengizithola ngithatha ama decision wrong ngesikhathi wrong. Cause nami kusuka kwami eJozi ngumuntu osuka okay sharp. Fika out yami iyangitshela ukuthi yazi mfethu khona iSpan yabo. Yeah. Like siya recruiter kahle yabo. Hence la elokushini kugcwele ama out namathekeni abhema ama drugs yabo. Yeah. Okay sharp shoot la se recruiter ukuthi iyouth kwazi ukuchange yabo. Kune promotion ekhona like thengiswa amalambu imshini yabo leyo. Okay izinto lezo ezitholakala bo ma clicks. Yabo uma game kanje. Yabo ngale price leyo ukuthi I price egrot. You understand? Okay thina sizoskipha ngani ngama less price. Ukubonisa ukuthi okay siya promote. You understand leyo. Sharp nami ngingabi nenkinga ngibone kuyi opportunity yabo. Ukuthi okay yazi le opportunity ukuthi nami ngingashintsha impilo yami yabo. Rara ngibe selokishini ngibhema ama drugs like ayikho into eyenzakalako achievement. Understand? Ngapha mangithi ngiyabheka okay sharp nginethekeni asizozana igreni kodwa nginengosi yabo leyo nto le. Okay nami ngiyibheke ezi opportunity engayisebenzisa le. Yabo? Sengiyasuka ke eJozi ngize eDurban. Vele suka sibaningi yabo. Shoot labantu engihamba nabo like different lokish. Yabo? Different provinces. Sihlangane ndani one. And then bazo separate labantu labo ukuthi okay nina nizoyabo malimpopo, nina nizoya eMpumalanga. Each and every province nakhona kuya separate lapho ukuthi njengoba seMpumalanga abanye baziko Gafontein abanye kaMhlanga mhlamba yabo for example. Kenzakala ukuthi okay mina ngikulaba beze eDurban. Sifike eDurban sharp Spanish sishaya eGreen yabo. Siyathengisa siya promoter izinto wethe. You understand? Kambe isikhathi ukuthi manje sekuvela ama flop khona lapho kuleso Span yabo. Okay nami ngibe weak minded. You understand? According ngani ngivele ngafacana nama challenges. Ngisaselapho. Vele kuvuke liyanto leya. Ngithi mina ngiyahila kanti angihili ngiyazicrash. You understand? Shuthi bengibhema inyawo pe sengivalile inyawo yabo. Ngavele ngabuyela back to ngithi nami ngizama ukuhila kanti sengiyaflopa ngesikhathi eswrong. Ngesikhathi ukuthi nami ngabe ngiyazipositiona ngiaccept isimo ne challenge engibhekane nayo ngiqhubeke ngeSpan. Ngicine sengiyaflop. Yiphi le challenge wabhekana nayo yenza ukuthi uzogcina uthatha isinqumo sokuthi okay sharp usho ukuthi mina ngile out lena enani nama kidney problems yabo. At the same time lo muntu osiphethe ngizama ukumchazela mfethu like ngine kidney problems mina kunendawo engengikwazi ukuzihamba because lapho besikubi besesitenga yabo. And then leyandawo like inama humps and potholes neintawa and then me I was an addict. So mfethu ngamtshela ukuthi I was an addict like khona ezinye izinto engengikwazi ukuthi ngizenze. Understand le nto le. Kusho ukuthi aka understand yena. Uyabo? Hence anga understand sharp ayinkinga ngiyasafara ngapha ngiyaSpan. Yabo? And le nto ayina contract signing. Understand ukuthi nami ukulimala kwami kuleso simo anginayo pick up ebambekayo ukuthi okay ulimele usuke ekini apha amaphepha we contract enwasayinile like into ezophatheka ukuthi ufike kanjani la. You understand? Should le ifana nokuthi ngithola istrategy ngithi woza nawo umsebenzi piece job. Understand? Awusayinanga next like ukulimala kwakho ayikho contract ezosign ukuthi okay sekalimele khona into angayithola noma usizo angalithola isi company kanje. Company ayinagama. Understand leyo. Then ikenzakala ukuthi nemali esisebenzayo angisatholi mina le khawuli lekumele ngilithole manje hence ngeSpan. You understand? Sho ukuthi kube ukuthi nami sengicala manje ngenzani ngiyankawuza iceleni ngapha ngiyaSpan. Yabo? Ngikawuza iceleni ngapha ngiyaSpan. Mina ngithi ngenzani ngithi nginkawuzela ukuthi ngibe ne energy ukuthi ngikwazi ukushaya le intaba lezi ngiphusha ibhesi eGetu.
nalamalambu nemishini esipromosayo kanti sokuflopa kwami lapho ngivusa leya addiction le enginayo I understand leyo sengithola manje sengihooked up back to ama drugs ayilento bengicala hence ngithi ngifuna ukuba ne-energy kanti manje ngatshelwa na ku-NA ukuthi like one is too many thousand is never enough yilo nto le like ama drugs yabona i-drug like mawuzuthi ithi ngibheme 1 namhlanje yabo just for today ngizoba right yabo forgetting about tomorrow or the next minutes or next hours kanti one is too many once usasa leli one elinye libize elinye so one is too many, 1,000 is never enough and then end up ingasekho enough lento le say ilento esengiyiyo manje futhi back to square one crushed like a scrapyard you understand ngoba manje it was never enough that time until now hence it's never enough ngisase editing and still I'm smoking you understand which akusimpilo right nami leyo mangithi sengiyibheka kahle manje yabo mase ngihleli ngiyi-1 iyangidla ngishawa uthash ngoba ukusuka kwami ngisuke like isisteri ngilitshela ukuthi ngiyohereza eDubane you understand ingcosi yami ngitshela ukuthi ngiyohereza eDubane dayizwa le ingcosi yami like this in 8 years this yabo so dayide ngingiphatha kabi ngoba manje ngambile nama rehab yabo yeah like ngigelezile izinto ezibhana se rehab ngalendlela ukuthi bengi strong sharp ama reservation vele izinto ezikhona emhlabeni because like ama reservation izinto ezi general ama challenges obhekana nawo yabo like into efana njengane amagqubu kanje yabo izinto ezenzakele and then awukazi uhile kuzona iyafana negqubu lento until uze uthole maybe uma counseling you understand so mina benginama reservations so each and every challenge engifisana nayo mangingathola umuntu oseduze engayishare naye ozongisiza ngivele ngithikeke ngalesikhathi ngithikeka sekuyi solution i drugs you understand so mina I was weak minded ngesikhathi esi wrong yabo okay nalokukhula kwami ke ngikhule sharp ngiyintwana egrain egelezayo esileme esigela yabo yeah like bengifocus you understand although ke uyazi masikhula si youth kunaleyo peer pressure abangani ukuthi awuteste lokho yabo lokho kuzokuyenza ukuthi ube sharp because ngikhule ngidlala idisc esigela nguma Jaivan yabo shukuthi kahle kahle lento le yacala ngani yacala ngokuparticipate kuma activities wasesigela yabo K-sharp nguma Jaivan ngidlala idisc ngiyakhula okay ngi-student ngifocus nasencwadini yabo and then khona lento ebizwa ngefame kulama activities engiwenza yabo yeah idisc sengintswempu okay ngiyabona igama lami ngiyalenza esigele yabo ukujiva ayisengintswempu igama lami ngiyalenza esigele yabo nasencwadini sharp ngiyaparticipate ngiyaperforma ngendlela egrand yabo iflop lami engaliyenza from scratch ukutesta leya weight leya umacala tsami mfethu awushaye thuphuli yabo yezol uzoba grand because that day we event esigela like ngiyoperforma ngaleso sikhathi yabo like igcwele abazali bakhona is our day kahle kahle on that day ngikhumbula kahle yabo because bengise primary bekuma was day engashaka thuphuli yaza thuphuli ngicela ukuyishaya sengiyoperform stage ngiyojive like ngizibone ngenza umehluko omkhulu ongafana noma ngingawuzanga yabo ngibone ngathi since ngishayile yathuphula like I crowd like ihlanya wire yabo ngalento engiyenzayo okay sharp iembe ukuthini our day ibe mnandi yasesikolweni yabo because siperformela isigele senza ukuthi like kube ne vibe you understand kanti that thuphuli yiyo le ecale inkinga ngoba after lapho like sekuyimi obone ngathi yazi liyathuphula naleya insango le ngibhemile iyo ezongenza ukuthi ngwawina ama challenges okujive so cha mangiyoperforma sengiyilo umuntu wenzani ama skede ephoko ezolo
ngishaya nje ijoint ngizoyenza le stage Taco Blow uyabo kanti it's not about lento engiyishayako ukuthi ngwini mina into kumina italent lami leli but because bengishoda ngemento ngaleso sikhathi yabo ngisakhula understand i-peer pressure yabangani nami ngisafuna ukubonwa yabo lokuthi nami I can do this thing yabo because uyazi mesikhula like kunalenkinga lesinokuba nayo thina mouth ukuthi kuthi ngazi ukuthi ngibonakala ngibetter kumele wenze into wrong hence wena ungayiboni ngaleso sikhathi ukuthi into wrong unibona kuyinto right ezokwenza ukuthi ungene entweni yeah kanti into wrong why kusuke kushoda imento ngaleso sikhathi understand sho ukuthi khambe lawo mapho to pull agcine sewa creator ini isilonda la ngimphakazi because this thing tends to be a disease you understand like hence ubhema idrug iyahambe ikhukhe lento le ngalesikhathi sekubambile sekuyi disease sekuyinto idinga ukulashwa ukuthi uyeke yingako ukuthola namhlanje kunama rehab ukulapha ama drugs kanjani ukuthi udetox aphume emzimbeni ukwazi ukuthi uwele ku-track yempilo yabo ukwazi ukuphila impilo esharp without ama drugs kanti mina sekukhandeka le addiction lesasilonda siyakhula yabona ukuthi siphole kumele sicede yini kumele sicede ukuthi ngithole i-counseling manje ngithole i-life coach ngithole i-motivational speaker ngithole i-rehab zonke lezi zinto lezi izinto bengingazinakanga mengisacala because ngicale ini insango for ukuperform uthi ngizoyina amabhekini I understand from kwinsango angisayizo sekukhona umunye ovelako out of nowhere kulaba fethu engibaskimayo hence ngikhulu uvela nebheki lenyawuphe fethu athi shayela umziko lo fethu yabo lento le program yabona like abantu ababhayizise lokushini mfethu like kuyimanje yabona khona abangcolile khona abangagezi yabo khona sebagige estradeni manje I understand hayi ngoba sinokuthi sikhuluma izinto ezinama point masaze into ana at the same time singa act kuzona yabo sizibe mara sizikhulumile siyazibona futhi adviceana ngazo ngishaye lebheki le rentanga yazi nalo lenza umunye umehluko lidlale enye indima ukuthi iyimiracle yabo because ngoma Jaivan bheka iyenza same thing le eyenzile insango kumina ngizowina enye ibhekile ngokushaya lenyawo phela mina ngabona ngathi this thing still isayenza le yanto le ukuthi ngingene intweni ngingabi namahloni for i-vibe you understand kanti manje sengicala okunye ku dangerous ukudlula lokuya yazi ke inyawupe ayilastanga isikhathi eside like ngicalile like yiyo esheshe young exposure yangihlukanisa nezinto zami engizinganywayo you understand ngiyawuthi ekhulayo eyesigela ngingose ejardini sharp noma nginokuhlupha lokho njengentwana ekhula ezi teenager yabo mara bekungafani nanoma sengicala ukubhema that nyawupe heroin cause ila kucala khona ukuchange izinto like serious ke ne behavior like yachinja lokho serious you understand shukuzi ngibhema okay angicilanga kuyona mara i-addiction yayo seyiyaqala kumina yabo se create ke esinye isitolo ngaphakathi although bengasinakanga kuhamba ukuthi ngicale sengishaya kuma grade 10 futhi yabo kanti ngizoba nebhadi kushona ioled yabo anti ngiyenza u-grade 10 yazi ngivele manje ngingasayibhemela ukuthi hayi ama challenges ukujavana nani manje sengibhemisa ukuthi sengifuna ukuhila manje oled lishonile ngafila ngathi like okay emhlabeni sengisele nge1 like impilo yami ayisa exist hence oled selishonile manje yabo yila manje singenza sengigcila khona kakhulu ke manje kuyile nyawo bheke singiyagcila ke manje bheka ke la ngiyageleza ngishaya grade 10 ngisuke ngiyafeyila kulo nyaka yabo yeah okay tier nami ne trauma ebese ngifacea before kushona oled yabo like bese ngidinga i-counseling after kushona oled yabo sure into bengangisiza leyo ukuthi ngingangeni deep kwinyawo because ila kahle kahle sikuqale khona inkinga eserious ukushona kweoled ngilast born like ngifile ngathi manje like ngisele ngiwana yabo okay ekudlaleni ingosi oled C4
laba bayi-3 bagelezile baba kreni bayaspana bese kusele mina. You understand? Okay, impilo ibhekane nami Oleti lishonile. Nami senginenye impilo engiyiphilayo abangayazi ekladleni. Secret ukuthi ngibhema ama drugs. Sengiphila enye impilo abangayazi mangiphuma ejardini. Mangibuya sengumuntu ogcoka imask. You understand? Mangiphuma ngikhipha le mask le yasendlini ngigqoka yangaphandle. Yabo ukuthi manje sengiphila impilo ezi2. Yabo. And which njengoba ngilibele ngigqoka imask ngiyikhipha like iyang affect angiboni mina. Le mask engigcoka mengiphuma ejardini yile ukuthi ngifuna ukufitha kuyonke into. Yabo? Ama drugs nawadlala indima. Ayika ngilimazi ke kwi-attire kwi-skin yabo appearance. Yeah, like amathekeni ngisawaphatha ngisabhe malent. Ingcosi yami ayikaboni ukuthi uDaddy sekukhona into esemlimazako yabo. Uma wengcosa kajamba ukuthi lo sekabhema amanye ama drugs esingawazi. Yabo? Engina bakaboni. You understand why sengigcoka different mask. You understand? Kanti ngiyaflopa ke manje. Esigela sekuyaqala manje singenzani ngiyadelay ngiyaclick. Manje isikhathi ngifaila. Okay ngaseki isigela yabo ngichubeke. Caca ukuthi yazini sengiyiflop futhi yabo. Ngoba manje ama drugs sewengenzisa amaphutha. Phela ukukhumbula idrug lidinga ukuthi uliphantele ukuthi ulithole. Ngapha ngiyageleza. You understand? Ngapha endlini i-situation seyichangeile. Angithi behavior yami ayisafani manje. Sokule behavior lokuthi ngimdala. Hence ngiyintwana. You understand? And uyazi ukuthi amabhuku esayi2 noma amabhula ayi2 angeke ahlale sibayini esiwani. You understand? So la sengisele nesistere mina. Laba abanye abahlali nathi ejardini. Yabo? Isistere linengcosi. Mina sengibehave ngalendlela le ukuthi le behavior yami inga affecta abantwana besistere. Okubhlungu ama out. You understand? Mababona mina babona uncle, babona futhi i role model. I understand le role model abayibonayo. Abakaboni ukuthi iyenza ama flop. Isistere seliyabona ukuthi ilasibona sekakeni. Siya flop manje like senza izinye izinto ukuthi manje angeke azitolerate yena ayisister lami yabo ukuthi aphile nami same environment same dladla like under same roof ngiphila leyo mpilo because manje kuzohamba ekhambe lento abayibona kumina abashana bazoyibona kuyimpilo enormal kanti akusimpilo enormal. You understand? Ayithi mina ngazi ngirealize manje hence ngikhula ngisestradini yabo shukuthi sivele siba abantu abacabana nesistere yabo. Now and then sengibona ngathi sister liyangizona mina kanti sister alingizoni lingincanywa blind lifuna ukuthi ngichange indlela yami yokuyenza. I understand ngoba ngithi ngiyabheka ayikho into ebengishoda ngayo yabo. Okay hence ulithi lingasekho ngibone ngathi ngisele ngiwani emhlabeni hayi into ebengizitshela yona because ngintwana mara deep truly ayikho into ebengishoda ngayo. I understand like nanoma kuthiwa bayazama okay sharp incosi ze-Oleti yabo ziyahlanganisa bezikwazi ukuthi zilivalele lahlazo lelalo ukuthi nami nginga-expose ukuthi angisenabazali. Understand? Like itime angikhulanga ngihlala nalo lihlala eMamelodi yabo. Yeah. So bengihlala nengosi ze-Oleti. Kahle isister lami umuntu ebengiphila naye 365. Yeah, I understand alone. Ngapha uyaspana yabo ukuthi ibehavior yami seyachange ekladleni sesiyacabana nesistere esigela sengiyalekha yabo sengiyahlupha elokishini ke amacala bengingawafaki endlini yabo. Yeah. Okay into engiappreciateile le ukuthi okay hence ngiflopa mara akukaze kwafika la kumphakathi usegate thiwa hey mina sengenza ukuthi were elokishini. Understand? Into engiyibonga le because enye into beyizoba ihlazo like kwigceke lasejardini yabo ukuthi since Oleti lapha yalishonile like sekufika nomphakathi like isithunzi siyehla lapha yabo. Into engijabulayo ukuthi angiswisanga isithunzi sasejardini
nge-addiction yami naselokishini yabo bengikwazi at least ukuyicontrola kancane le nto ukuthi ingazifike endlini ukuthi ngifite this addiction of mine yabo endlini bazami bangise rehab yabo ukuya kwami rehab okay first time ngikhumbula ngazisa mina rehab sengisestradini yabo theory ini i-behavior yami you understand should my sengisho temperature ne-anger angikwazi ukuyicontrol i-anger yabo and ngidinga nemento at the same time umuntu engizokhuluma naye like since ngifacane nama challenges ukushona ku-oledi nenkinga zami ezi-general njengentwana yabo ngikhula nginayo i-father figure anginayo i-brother figure you understand ubhuti nginaye mara ukuthi mina naye sishare like yo iGrootman ngilibona mhlambe enyakeni ngikhulume nalo like share mhlambe enyakeni yabo ma 3-4 times in a year you understand so shukuthi akuhlwani ukuthi ngikhula ngi-out ngi-one ngilast born ama challenges ongafaceako akekho umuntu engingawashare naye nezinto ezirong ukuthi ngiyazenza akekho umuntu ongangikhuza like ngendlela ukuthi uyi-out ngi-out uzongenza ngi-understand ukuthi yazi i-flop leli khona indlela uku-understandisa umuntu nendlela ukumbonisa umuntu ukuthi yazi leli i-flop ngaphandle ukuthi aza kutshele ngokuthi niyaqabana and then awuhili instead leya anger iyakhuphuka yena uthi uyenzani uyakulungisa kanti wena so ne-anger enye engaphezulu kwamandla akho ngalendlela ukuthi moke wenza nomsindo ithika leyo nto leyo so yilo muntu kahle kahle ohlezi akuyikhona lokuphenika yabo shokuthi engase too much like one little thing eyenzakalayo ezokuyenza ukuthi uthukuthele uyaphenika kanti panic shows the flag of danger it's not always ukuthi umuntu makaphenika like guilty over something or what ngoba manje sonama challenges abhayo so wafacile lento sengaphakathi like enye nenye into siyakutrigger wena umsindo ukuthethiswa ukudisturbeka nga something nje efana nokuthi mhlambe uze umuntu akhulume ngokuthi wena wenza ukuthi ubungakenzanga leyo nto le ikukwatisa like instead of ukuthi ubonise ubuso obu angry ngathi you are a bully kunendlela enye yokuveza ukuthi there's a danger nje i panic action I understand a lot so ama drugs amoshile life yami shokuthi ngisase kule point ilani ngazamisa ukuyise rehab yabo okay ukuzisa kwami rehab first time sengisestradini according i-behavior yami isigcine singasazwani kahle nesistela yabo ngaphuma nami ngisithawa yabo edrobheni laseJozi yabo mangifika khona sharp okay ngibe umuntu ngisazobuyela lokishini you understand ngingagxiliye kuma whatever black magic ukuthi in izinto engana proof ngazo yabo ngoba isikhathi esiningi thina siyabudaka sanokuthi hayi ngathi ngithakathiwe noma yini nawo lento le hayi I do believe ukuthi lezi zinto zikhona mara angifuni ukugcila kuzona cause like this is a life yabo lento le like singabheka ukuthi ngathi ngithakathiwe noma ini kumele ngicale ngizibheke mina ama action wami like engwayenzayo I understand leyo ngingakhomba ubani or ngicabanga ukublame ubani or ngithi because of isesteri bese ngicabana nalo kakhulu ingawo ngagcina manje sengibhema ama drugs kakhulu noma i-audit lami lashona and then ingako manje sengibhema ama drugs kakhulu like akhona amanye ama choice bengingawathatha angafani nale choice engiyithathile ukubhema ama drugs because I'm not the only one owaluza i-audit asaseyintwana I'm not the only one obekabhekane nalama challenges ebengibhekane nawo endlini yabo lento leyo baningi abantu engikhulile lapho same age abanye previous labanye badala kunami abadlule kulama abanye abadlule kuma challenge western lapho nabo ngafacing mara zange bacabanga ukuthi ayothatha i-drug for ukuhila so mina ngisebenzise into wrong escape i-reality okay sharp lapho ngizoblame angazi ngibe ne main figure I understand leyo nto iyalimaza ma we out ukhula ungakwazi ukuthi uthole i-fatherhood figure brotherhood figure I understand umuntu like ozoringa nawe njenge out akubonisa impilo njenge out hence niyama out yabo ngoba sometimes imawuzo advise i-cherry uyi-out kunezinto angiyakwazi ukubeka zona stars like uzibone ngelihlo lomoya you understand ngoba naye kunezinto ezinye angazi understand ukuthi
indaba intwana mseyikanje because sister rebelli ile sister elislime yabo Yeah. liyasazi strat you understand although naye aflopa ngendlela aflopa ngayo mara wawazi ukuthi ayilungise impilo yakhe like akwazi ukuthi okay I'll protect i-charity lasendlini yabo Yeah. like akhulisa incosi zakhe nama ngisupport hence ngiyumagcina hence sengihlupha angangigive upeli kodwa yabo angibhorhe entweni ezibhaye okay ukuzisa kwami rehab sengisestradeni Yeah. sengiyabona ukuthi insimbi yashisa estradini yabo loku first time yami lapho futhi ngisestradini because ngahlala 10 months on the street yabo okay ezinye izinto bengizibhekela fair ukuthi khona umuntu olala ngecardboard khona umuntu olala ngesaka yabo khona umuntu olala ngeplastic understand labantu bengibadlula ngizogibela ama taxi ngiya ePretoria or siya somewhere out of Johannesburg sizogibelela etown ngiyababona labantu bheka sekuyimi usekaphila nalabantu bengibadlula la edrobheni bangicela amathurani ngiyogibela ama taxi sokuyimanje olendile sengihlala nabo ngiphila nabo sokuyimi ucela amathurani nabo abanye abantu abadlulayo you understand okay nasecharity nabazi intwana iva intwana kanti siyashoshoba edrobheni yabo okay ngizise rehab iqhuyishapo ngihlale rehab ngishaya iprogram yabo because iprogram yakho na be 6 weeks Yeah, uzisa kanjani rehab nathi okay shapo shukuthi handling la estradeni khona le ndawo lezi zabantu aba homeless yabo Yeah. abantu aba lose mhlambi imisebenzi and then bafuna ukurebuilda impilo yabo yabo akwazi ukuafforda lo muntu loyo so udinga ishelter ukuhlala omunye mhlambe ama drugs amlimaza amshaya bankrupt kangendlela ukuthi amkhipha endlini yakhe like azithola sekathengisa indlu imoto aluze from mhlambe noma aluza indoda you understand Yeah. azithola sekasestradini so igovernment yakwazi ukuthi izimo ezinjalo ibe nendlela yokuzicontrol yabo ukulimita ini ukuthi icrime ingakhulu emhlabeni you understand like ne danger ingabi western although kukhona lo crime and danger and whatever mara kungabi too much yabo yazama ukuthi igovernment ikulimite lokuthi icreate ama shelter okuhlala icreate indawo ukuthi isocial worker mayema sowufuna ukulibona akusadingi ukuthi ukhiphe imali ukuthi ubone social worker ospan phela understand so kunale indawo lezi ukuthi uyakwazi ukuthi uthole social worker lapho Place of safety. definitely yabo leyo so nami hence ngisestradeni ngiyazo amani khona indawo la ama social worker khona yabo like irehab yakwazi ukuthi uyithole mawungaya kuleyo ndawo leyo yabo leyo Yeah. okay sharp mina ngazi ukuthi khona boma social worker counseling whatever lapho ngoba lama out khona lama out anikeza intervention asawayekile ama drugs yabo sho ukuthi ahambe ahlangana nathi sabo sinawana sitshele bafethazini ama drugs awalunganga bafetha cocaine yabo like khona rehab ngakusiza ukuthi rehab man yabo le nto le and then bese kuba nale yanto leya ukuthi uzothola noma iroute mfethu yabo ukuthi uattend iprogram ye social worker ne counseling you understand because thina amaphara sinale excuse nyana le edize yabo esinokuba nayo because sama addict we too much manipulative yabo like hayi mfethu ngizoyenza kanjani lento ngingangawuzanga mara impilo yami le kumele ngiyenzeni ngichange mara ngizoyenza ngathi impilo yami nenkinga zami ngizithwesa umunye umuntu ongazazi ngenkani kodwa hayi ukuthi ngiyamkhoma kodwa ngisuke ngiyenza ngenkani mangathi ayibuka leyo uyazuzongisiza mina ngizokutshela mara ngizoyenza kanjani ngingangawuzanga ngiexpectani lapho ukuthi wena ukhiphe something from wena unginike ngihambe ngiyonkaza bese senze lento ekumele siyenze whatever ukuthi ngisizakale like yabona ukuthi nami I'm weak minded lapho why ama drugs you understand leon okay kusanjalo okay shapo ama excuse nyana dizi mara at least ngakwazi ukusithatha leso steps ukuthi ngenzeni ngimamela umfowethu yabo olibela hamba yenza ama intervention ngidaba fethu like ama drugs ayikho right ikhona indlela esingayenza ukuthi niye rehab place of safety shothi ngiyaqala manje ngisalala kuphi estradini sengilala indoors akufani Yeah.
Okay, le ndawo bayibiza nge 3 quarts yabo. Ndawo hafa 6 rand for ukudla. Ngalesa sikhathi lesa mina ngisase drobheni eJozi yabo. Yeah. I think lapho beku 20 if not mistaken 2020 day. Yabo? Yeah. Lesa 6 rand. I understand ukuthi ngasikhathi ngihafa 6 rand for ukuthi ngidle i6 rand ngiyayihafa ngiyangena for ukulala kuphela hayi mina ufuneka akusindawo echillazi indawo yokulala nokuthi ugeze I understand ngasikhathi ngihafa 6 rand ngizogidla ngizothola nesapha yabo the government is provider ngezinto ezigrand sometimes esingaziboni yabo ngiyiphara njalo la kuhlala abantu abangabhemi inyawo ngaleso sikhathi abaningi bawo ababhemi inyawo okay sebakwazi ukuthi babe clean leyanto bayikwazi ukuthi bayifihla yabo ingabe exposed sekubonakala njengomuntu onormal understand because like angeke uhlale endawo kwazi ukuthi ungathola ichance yokugeza bese ungagezi must ukuthi ugeze obvious nawe ushawa into yakho angeke ngizohlezi ngingcolile abantu ba clean yabo Yeah. ngithole leyo ndawo sharp kube mnandi okay point 1 sengilala indoors point 2 sengikwazi ukuthi ngihlangane nama social worker ngiwatshele ngempilo yami ukuthi kuze kanjani ukuthi ngize ngifike estradini yabo okay ama social worker idlala indima yabo yabo bangitshela ukuthi okay shabazine i-counseling uzolithola phambili yabo okay i-session lesiyenza is for 2 weeks ngisase ngaphandle ngaka rehab okay luckily enough ngiyenze le 2 weeks yabo ngithole sekuthiwa seni rehab yo sengijabulile at least nge-rehab shuye rehab 6 weeks ngigeleza izinto ezibhaye rehab yabo yazi manje sale kephi yabo ngasikhathi ngise rehab yabo lento le like I was arrested yabo shukuthi I'm still under parole you understand njengoba ngi-under parole I wasn't supposed ukuthi ngize ngibe sestradeni ngoba ihopo ngapha ngi-under parole ngisasayina yabo so ngizithole manje sengibreaka yini parole ngoke kwami estradeni yini ile behavior leya ebekumele ngingayibehave yona yama drugs nanoma futhi ukuparole akumelanga ubhema ama drugs akumelanga ube nale film ukuthi wena uyahamba bafika ama prison atazokusayinisa wakutholi yabo kumele uparticipate like ejartini like uhlezi umuntu oparticipate ngendlela ukuthi wenza iservice yabo wenza into engeke ikulidele ema drugsini you understand ukuthi nasejele baya rehabilitateana nakhona hence ngiphumile okay sharp sengunje ivane ngubhantshi ngisasayina bangitshela ukuthi akumele ngibheke ama drugs Yeah. akumele ngiphuze utshwala akumele ngitholakala ukwi-fight you understand lezi zinto zokubuyisela idanyana mina ngawabreaka wonke lawo ma-rules lawo ngizitshela ukuthi angiboni kanti zonke lezi zinto zizongi-expose kanjani ngokuthi endlini isidini esingasazwani grand sesiyacabana nesistere Yeah. ama-drugs sewatake over empilweni yami understand sengiyaphuma ejardini ngestradini you understand sengibreaka ini ama-rules wasendlini ama-rules weparole you understand leyo okay manje sekune-warrant manje ebhekane nami sengibreak iparole once ubreak iparole uyagoqeka ubuyela phakathi Ebhantsheni. showcase uyocedelela leya nto leya esele because wena uyahluleka ukuziphatha grand I understand leyo okay i-rehab ingibhohe ukuthi ngingabuyeli phakathi because ngithe mangiceda le 6 weeks ngihamba ngaya ka correctional service la bengisana khona bo ngawubabonisa lamaphepha wase-rehab ukuthi okay sharp cine kenzeka ukuthi ngiyaflopa kodwa ukuflopela kwami angazithola sengi-rehab nawo amaphepha ne-certificate i-proof lokuthi okay yazi yena uzamile ukuchange because all in all is all about rehabilitation yabo Ukuhlumelelisa isimilo. kahle kahle uyenza ubugebengu ubhema ama drugs kodwa isisombululo i-rehabilitation wo konke lapho I understand ngoba ukuyenza amacala ama drugs are involved mowenza amacala you understand Yeah. like ngisho ngathiwa wenza amacala for ukusupport umndeni kodwa angeke wenza amacala every time usober minded there's something that must fucking drunk like umqondo wakho nemizwa yakho ukuthi wenze something or ikunikeze leyanto ekubizwa ngani ngesibindi ube brave Yeah. so I understand ukuthi drugs are involved ngisho kuthiwa wabhema ama drugs kodwa mawuyenza ama behavior afana nomuntu obhema ama drugs awuhlukani ukuthi ubhema ama drugs you
You understand? Ukuhlukumeza umunye umuntu innocent like i-behavior yomuntu oyenzani obhema ama-drugs. Ngisho ungawubhemi. You understand? So all in all is all about rehabilitation. Idanyane, i-rehab, you understand? So mina sengithole ngiyuma-institution awu-2. Idanyane, i-rehab. Lana izinto eziyi-2 sizasizana ukuthi zisize mina. Ngiphume rehab, ngithatha amaphepha ngihamba ngiya correctional service ngiyodinga usizo lokuthi leya abscond yami lengiyenzile ukubreak parole bakwazi ukuthi bangishwelezele for nabo like everyone deserve the benefits of a doubt. You understand? Yeah. Should nami bakwazi ukuthi bangixolele banginikeze enye i-chance ngaphandle ukuthi bangibuyisele phakathi. Yabo? Ngithole leyo chance sharp. Bangangibuyiseli phakathi. DRN amaphepha wase rehab. Nami ngiclean bangibona like uclean lo muntu like 100%. Yabo? Shukuthi kusengenzeka ukuthi usengasipana mhlawumbe. Who knows? Yabo banginikeza i-chance. Leyo chance ngiyisebenzisa isikhathi esincane. Yabo? Into ebeyankinga yini asikhathi ngise rehab i-counseling session yami azange ngibe open. You understand? Shukuthi ngakhuluma inkinga zami half. You understand? Okay, shukuthi in between bekukumanipulate leya situation ngimanipulate isystem yokuthi ngingazitholi ngibuyela nasedanyane futhi uya kwame rehab ngalesikhathi ngizisa. You understand ukuthi kahle kahle ukuzisa kwame rehab first time it wasn't ukuthi ngi-enough ngama drugs ngifuna ukumanipulate leya system situation engibhekane nayo yo absconda iparole yokubreaka i-trust kwi-family. Hayi ukuthi mina I'm enough ngama drugs. Yabona ukuthi elinye le flop lami engaliyenza lapho i-chance ngiyanikezwa ngangayisebenzisa ngendlela egrand. Yabo? Okay sharp. Angithi I wasn't enough ngama drugs. Bengifuna ukuthi ngithole ushwele ka correctional service nasendlini. You understand leyo? Yeah. Ivuke leya nto futhi ngihlangana ne challenges boo. Back to ama drugs. Back to same behavior worse than before. Angithi isikhathi silebesamba ngiyakhula nami. Sengenze ezinye izinto manje ezidlula lezi bengizenza for ukufila ama drugs. Sharp manje angisagelizi. Ekudleni bazamile ukungibooster ngendlela bangibooster ngayo mara because drugs are taking over like sekumoshaka kakhulu yabo. Ejardini sekunabashana bayakhula. Babone role model umalume uyaflop. You understand Leon? Okay, sengiphila impilo rough manje. Yabo? Le rough ngalendlela ukuthi ayisekho safe for mina, ayisekho safe for umndeni wami. You understand? I-reason yangenza ukuthi ngigcine sengiba la eThekwini hayi ngoba mhlambe ngibalekile nami ngase ngibheka lento ukuthi yazini i-lifestyle esingiphila manje iparole ngicedile ngayo. Okay sharp ngisasikoleti state ngamacala yabo minus problem. Inkinga esenginayo ama drugs ne behavior yami nangendlela engenzani engifida ngayo this addiction yami yabo. Angisayifidi ngendlela right ukuthi ngifile addiction sekumele ngicommit like I must commit a crime yabo lento le. Okay sharp mina I wasn't believing ukuthi kumele kuhlukumezeke umuntu esifazane ukuthi ngize ngithole imali ukuthi ngithola ama drugs like bengihlukumeza lezi zinto lezi ukuthi mangingatholakala ngiyaboshwa. Hayi ukuthi ngiyashawa like ngiyaboshwa. Mangaboshwa ngizodubuleka mhlawumbe. Sengithatha lawo ma risk akhrude for ukufida this addiction. Mangithatha usibeke nje ezinye zezinto. Okay sharp bese ngilo muntu lo nawe namfethu ngene egamini egara yabo. Sengincinze imoto. Skema abomalume abakhrude. Yabo? Ngishaya ama shop. Understand Leon. Sesinongena eshop siyarufa phakathi. Kuthi sithola imali ngikwazi ukufida addiction. Laba nabo banenkinga zabo ababhekane nazo. Which nami ngalesikhathi ngisababhekela distance abubhuda abadala bengazi ukuthi nabo they are smoking. Bashaya impilo grand lokushini kamnandi yabo bazambela ngezikari bahlezi baziphuzela amatshwala banama fro banezindlu labantu banengcosi kanga ukuthi le mali abayithola from we crime basupport umndeni wabo and then bafide futhi i-addiction yabo yama drugs because they are smoking, they are drinking alcohol. Alcohol is a drug, weed is a drug,
crystal is a drug, heroin is a drug, cocaine is a drug. Anything le eyi-vibe edakwa umqondo nemizwa iyi-drug. I understand leon. So mina bengazi ukuthi nabo they are on drugs. Mara bengazi ukuthi hayi amakhotman asekhasi ashaya iround ayaphanta ngendlela yabo kanti nabo ukuthi baboosteke they must smoke, they must drink ukuthi bayenza le yanto. Ke sengithola sengumuntu onjalo ezinye izinto ezinjalo ziyakulidela ekuthenini ngizokuncinza imoto kanti ngincinza imoto wrong mhlawumbe. Yabo ngoba kugcine kwenzakala kanjalo ngizithola sengincinza ikari wrong. Le car le njengoba ngincinzile wrong, okay, inhlanhla angimoshanga ngithengisanga, ngikwazile ukumanipulate isituation ukuthi ibuyele kumnikazi. Mara flopini umnikazi owner bekangabelieve ngalesikhathi ayithola imoto ukuthi ibe intshontsho. You understand leyo? Up until kufika kwi-stage sokuthi sekaya landelela ngami elokishini ukuthi yiliphi ifile enginganginikeza lona ngalentwana, and then bamtshela ukuthi lentwana uthanda imoto so fucking njengoba umthole like ahamba nekari yakho like ebeyihamba umsebenzi wakhe aphanta ngawo loyo. You understand? Okay, iona sekumuntu olifika edladleni lizofuna mina alingitholi, liyafika alingitholi, lithola bani sister sister nengcoso. You understand? Ingcoso abashana sebabona abomalume abadala bafika baphethe amapayipi ipama. Isister lingangitsheli yabo ukuthi fika abantu laba lebele bakufuna wena. Up until nami ngenze iflop elamnyanyisi sister yabo. Shukuthi hence ngenza ama flop amancane kanti ngizoyenza iflop elizo corresponda nale yanto yami ngoba mina sengiyaganga manje sengincinza imoto sengihamba ngemoto angazazi ngibuze ngoba khona la ngifike khona nanekari angibuze yaba nemoto ngathi this car yempintshama yabo. Okay sharp. Mari driver mari yempintshama. Understand leyo futhi siya vibe futhi kamnandi nje ungafiki nabo khata nani kube mnandi yabo le nto le. Mara ngoba isister lekhroad liba nama suspicious ukuthi something fishy. Kodwa ngoba manje I was making sure ukuthi icala lingene ejardini. Yabo yabona kuthe kungena leli lokuthi ngiyafuneka manje ngabona ukuthi sengiqale ngifake ifamily yami ku danger manje which akusinto eright leyo. Umndeni wami ukugcina lo esengufaka ku danger manje. Yabo akusekho right. Ithi ngishintsha ukuyenza manje angeke. Yabo okay sharp ngihambe ngiyoxolisa kwi-own umnikazi wemoto yabo. Okay naye ngoba beyingekho into engimoshile fruit yabo angixolele sharp. I understand leyo. Caca ukuthi ngiyachubeka nempilo. Inkinga isese ama-drugs. Ama-drugs akweshuthi sewangilidele entweni eziningi zangifaka ema-riskini amaningi. Khumbule ukubhema kwami ama-drugs ku-affecta like 19 people abasurround mina. Hayi ukuthi abakhona elifini yami ukuthi bayangisiza bangiphi imali noma bayangisupporta around mina abangibonayo ngingakasho next 19 minimum affected ngokubhema kwami drug in general. I understand leon. Shukuthi nami sengizithola sengilo umuntu ukuthi yazi impilo yami seyiku risk yabo like sekenzakala izinto engazi understand sekufika nabantu nasendlini futhi singishintsha indlela yokuyenza sharp ngichange indlela yokuyenza ngehlisa amacala yabo mara still le addiction isame kanje. Yila sengibona khona opportunity yesithu ukuthi ngingaphila ngingathola imali without committing any crime. Angithi nasesigela sengimoshile manje angisakwazi ukuthi ngingageleze i-concentration ayisekho esigele seyisekuthenini ngithola imali ngifit addiction. Yila ngihlangana khona nomfethu ke angitshela ngepromotion yamalambu nemishini. Yabo siwedubana hayi ithi ngingene le ndaba izoyichange impilo yami hopeful. You understand? Ukufika kwami ke la eDurban ngikushaya ipromotion engana contract. Only to find out mangifika la eDurban lezi zinto lezi bengizipromoter ziyathengiswa la eVictoria. Yo like ilambu lele bengilithengisa mina ngo100 rand 150 like it's 20 rand la eVictoria cabanga. Hey le machine lo ekuthiwa ipromotion ka game kuphi like le machine is fucking 30 rands. Uthi into bengayazi cabanga kona kube ngempela ke ingqondo ya kitchen
bese kumele u-order lezi zinto ngeprice ephansi uyoyidayisa ngeprice angithi manje bheka leyo nto sengiyibona kanjani sengiyibona sengibuyele ema-drugsini yabo sengushoshoba la isithawa yabo sho ukuthi ngesikhathi ngiwushoshoba la isithawa hayi manje ngiyazibona lezi zinto ebengizithengisa ngizipromote yabo ukuthi hawu nazi lezi zinto ngithi ngibuze kule sitolo ukuthi malini yazi ngavele ngahleka at the same time ngaphatheka kabuhlungu yabo ukuthi umuntu bekafukuza kanje ngaze ngachaya lo muntu ukuthi nginenkinga yama-kidney mina mfezi yabo I can't like walk long distance ngikhubukana nezintaba ngiyathunuka yabo sho ukuthi ngigcine ngiwumuntu odinga i-crystal ukuthi ngikwazi ukuba ne-energy ngikwazi ukushaya izintaba lezi yabo because besithengisa like isamba and uyazi ke ezinye indawo like KZN angizijwayelanga mina ngijwayele i-trade straight like KZN iy'ntawo you understand so hence ngikhuphuka iy'ntaba ngenzani kune-affection enzakalayo la emzimbeni wami yabo so ngigcine ngumuntu odinga i-diesel ukuthi ngibe imoto ehambayo lo ngazama ukumchazela ukuthi mfowethu at least ngishintshele indawo ungise la ngingakwazi khona ukuthi ngithengise mara nginga-affecteki le nkinga enginayo washo ukuthi lento engimtshela yona akayizwa into engicasulayo uthe yini eNigeria ama-Nigeria adinga yabo leyo nto leyo akayizwa and like if ungimamelile laphaya maybe bengeke ngibuyele ema-drugsini sure cause lesa sipalime ngesincane yabo like ama-point bengashaya ama-point every time ngibuya like isikhwama engiphume naso siphethe ama-merchandise asiphethanga fuck all ngiphethe ucash kuphela uzubone la i-loyalty bese ngisebenza ngayo ngiphume ema-drugsini le mali engiyiphathayo mase ngithengisile benginokuthola ngiphethe uma 2000 hard cash la ephaketheni bheka le 2000 ngiyisa kulo muntu yonke ngine chance yonke yokuthatha le 2 blocks le ngihlaba icap ngijozi ngine chance yokuthatha le 2 blocks ngiyeka merchant ngobhema mara bengingayenzi buka akekho umuntu ongigadile ngitshe ukuthi akekho ongi-escortayo everyone uphethe ama merchandise aka escorta umuntu mina ngokuthini uzobuya ushayile ipoint kuphela ibheke i-empty uphethe ucash shuthi ngesikhathi uphethe ucash umnikeza lo cash kunemali akhiphela yona akubekela yona eceleni awuyithola same uyithola as iholo lakho la after sekuyenziwe yonke lento le cause kuhlala uma 4 weeks yabo 4 weeks kuthengiswa lezi zinto shuthi 4 weeks inyanga leyo after end of the month wonke umuntu yahola ngithi shuthi nami each and every day ngisebenzela 25%. Ngithengisa ama-merchandise amaningi. Mara mangithi ngiyabheka, yazi ngihloka malini ngosuku 25 rands. Hey, on top of 2000 rand 1.5. Ngiyokhoka 25 rands ngosuku. Ezobe ibekiwe nje eceleni. Bese kuba nemali ekhishwayo for ukuthi okay lena yani ye taxi lebo ligibela nani negawolo. You understand ukuthi njengoba umuntu ayenza yonke lento akatshelwanga yonke lento ukuthi kunemali ezokhishwa ayenza uspana for igawolo indawo okuhlala ini ezo deductwa without wena knowing mara ngoba uyasebenza izophuma kula merchandise owathengisayo. Yabona ukuthi kahle kahle this was a scam kinda like yabo leyo nto le akuna contract esayiniwe akusana contract uthatha impahla zakho usifaka esikhwameni uyospana. Hey shuthi kwa order lapha kwa 30 rand injalo. Angithi manje ngibona sengushoshoba mina mfethu sengiyayisa ukuthi bheka ke khona nama truck lama truck agroad amba ngama China bo. Shuthi lama truck lawa ngikhumbula kahle before sisuke eJose lama truck ngoba yiwo alendawo lapha yabo edrobheni. You understand? Ngase jeep yabo. Shukuthi ngalesikhathi afika lama truck aphethe nama merchandise wona lawo. Lama merchandise asuka la eDurban like 100% asuka yi. Ngoba epoint nginokubona lawo ama-truck la ama-box yabo a-deliver yabo ama-box same boxes lawa bewa-deliver le eJozi la besikhona before sisuke cause i-truck iyafika deliver ama-box bese ama-box ayenzani ayakhathwa ngendlela akhathwa ngayo like okay khona lo oyi-head manager leyo group yabo ekuthiwa mhlawumbe i-group yemlazi noma Peter Marisburg yabo ukhona ozoba phethe leyo group leyo so kumele anikezwe nama-merchandise wakhe azomlasta for these 4 weeks. Should iphuma amakhwanta amabhaya anamatroli abhaya amabox athi
agcwele la merchandise kanti aphuma la eDurban na merchandise ayejuice shothi yabona la manager ukuthi enzana Slime athenga lezi zinto lezi otaza cheap la ngithi alokukhumbule khona ne stock price silesi stock price khop bulk amaboxes shwi ejuice lama truck ngiyabona afika deliver ejuice lama box lawa mase ngishosho manje mina ngizobona lama truck epoint yabo manje ngisema trucksini abo into ebuhlungu awusena chance angisena chance mara ngiyayibheka ngithi umuntu bekafuza kanje kanti lento beyangazenzela yona if ever kuthiwa ama drugs bewangadlala indima empilweni yami and ukuba ukazi ube kuma drugs ngaba ukazi uzoyibona futhi lento at the same time yeah understand lento le like isho ukuthi I good and bad yabo yeah ububi bayo ukuthi ingithathe yangibeka kwesinye isimo ukuthi manje angisithandi kodwa yibukuyisimo soku-escape i-reality yabo ngathola sengibhema ama-drugs ngenxa yokunga-understand kwalomuntu ukuthi le ndawo angihambisa zona like ziyangikhawaza and ngisebenzela yena ngifika ne-cash up eqondile futhi enganama-excuse yabo ubuhle bayo ukuthi ukungena kwami ema-drugsini ngigcine ngibona ukuthi lento itholakala kanjani okungenzeka wona uma ungaphuma manje ema-drugsini ngingakwazi ukuthi uzoba ubusinessman onzima showcase cause lezi izinto ezinemali understand into engiyibone ithengiswa ngo20 rand stall 30 rand lezi zinto lezi mesifika ku khona le system bebasigelisa yona yabo ukuthi like umuntu uma approacha ngesmile yabo hey sawubona unjani lala ngiphethe ama-lights i-lights lami likhanyisa ngogesi li charge ngogesi liphinde li charge ngelanga yabo kanti ungalithola ka game noma ka checkers you understand ka game ka checkers ungalithola ngani ngemali ephezulu ngo150 ngo200 kanti mina ngizokunikeza na ngenani eliphansi ngakunika ngo100 rand uqala uthi hayi ngeke hayi 100 rand ayabiza ngithi buka ngiphethe nanomshini la umshini wami u-wireless usebenza ngama battery kanti futhi awunankinga ngisho ugesi ungekho uyakwazi ukusebenzisa ukhasino lezakho ube muhle ukwazi ukuyimsebenzini yabo ya understand ukuthi manje singenzani i-system esengifundisa ukuthi ukumanipulate ukuthi ugcine uthenga lento bheka ke 100 rand 150 imali kumele ngidlalele kuyona le ukuthi uthenge lezi zinto lezi engizipromoter engizithengisayo thina sitshela ukuthi siya promote kanti nathi sishawe ngesivalo akuna promotion next la ekupromotwa sebenzela lo muntu lokuthi achubeke athole imali nisebenzela lenje yeah understand mfethu ngoba only to find out like lezi zinto lezi zonke like njengoba thi i-promotion there's non promotion if it was a promotion like bengeke ngithole ngisafara bese ngiyareporta bese i-situation yami ingi-attend ngiyamsebenzela lo muntu like kunemali ayigenayo ngami mina singiyamtshela isikhalo sami ukuthi mfethu ngiyakhawateka mina cela ungisize senze ngenye indlela mara still ngizobe ngisebenza rather ukuthi ngisukele eJozi ngizohlala lana ngithi ngiyagula mina angisaspani ngihlale nje kuphela ngisaqhubeka ngiyawuthanda lo msebenzi yena vele abenjani selfish angayithatheli ekhanda lento engimcela ukuthi ngicela ngisize at least angishintshe indawo ukuthi ngingasebenzeli la kunama nintaba khona bo at least ngithumele noma isedrobheni liyamfezo noma iselukishini la lingaqhilazi khona uzongithatha ngisa kuma rural areas ukuthi kumele ngikhuphuka intaba yazi kuma rural areas like eStenga imagine Stenga Madundube there's this place babiza ngeMadundube Stenga that place omunye umuzi le fer mangisuka kulo muzi lo kumele ngigudle ngijump emfula ngiyakulo muzi ngithengisa le lambo nalomshini mangisuka lapha kulo muzi ngiyagudla futhi umfula nezintaba ngikhuphuke emgwaqo ngishaya nabo phawini okunye usanugibela ilitshe unyele kancane hayi ipoint ukuthi kumele wenze imali i-aim ukubuyela emuva ungaphethanga isikhwama esigcwele at least masiphungu isikhwama noma sibe empty kucaca ukuthi ibosipana kanti akuna contract next la sisebenzela umuntu naye oselfish oyuza thina ezabantu abenzani abama addict because an addict is an addict once you are an addict you are an addict akusashintshe wabhema drug waphuza utshwala so i-addict ngisho sokuyekile kodwa usase addict ngizothi recovering addict definitely because this is a disease I understand kanti simanga sensizwa yaseGoli kanti ngisebenzela umuntu mfethu ofuna naye ukuthi asebenzise thina ezamathuluzi ukuthi ipacket lakhe linone abe wealthy angithi thina sazi thina we want
fast cash. Cause ngalesikhathi ngizophoqoza labantu abengibathengisela ngiyakwazi ukuzishayela nami imali eceleni. Kanjani mhlawumbe umuntu ngimenzisa ukuthi athenge umshini nelambo mhlawumbe ngo300 zo2. Ukhumbule manipulation system ukuthi i-charge ngelanga. Yeah. Charge na ngogesi lights. Likhanyisa 3 times. Ubright normally ulow. You understand? And ngibe ngiyakenzela chafa alibona ukuthi ayishokise yabo ngibe ngikutshela ukuthi futhi kanti yazini uyakwazi ukucharge nefoni yakho nge-USB cable ngoba khona la ufaka khona i-USB cable yabo and then ifoni ukwazi ukucharge obviously ifoni izocharge i-light masasine battery mara only to find out ukuthi that solar ekuthiwa iyasebenza for ilanga ayisebenzi kule lamp bheka ke yabona lo muntu ukuthi wenzani udlala ngathi usithathisa ama risk ebantwini sikhohlisa abantu ukuthi bathenge lezi zinto lezi yena imali ezongena kene ephaketheni ebhaya thina sibe sikhohlisa abantu asazi cause la amalights la ya tell you the truth bewanga last inyanga umuntu azolisebenzisa like literal. You understand le nto le ngoba besinokuthi sisathengisa sithola abanye sebashawa abanye bethu yabo bashawelani ukuthi la merchandise lawa enzani awalast yabo umuntu uyithengile lento abone ngathi bekagebengela sharp lento iphuma eboxini uyayibona inkinga njengoyiphuma eboxini ayina slip phela enye into le eyiqala shuthi kahle ke sinecala nathi mara asiboni ukuthi sinecala uyithengisa kanjani into engena slip magenzeka something lapho yini i-backup ozoba nayo ngoba lento yakayina slip phela mfethu eish. Understand like uphoyisa uyafika kwena okay ngiyakubona ethengisa mfethu mara lento i-slip sayo sikephi angiphiki yinje siphi slip ahlwanga nje umuntu uyitshontshile lento le ayina slip yinje one mistake ikenzakala like njengoba abanye bethu bazithola abashawa yabo ngathi manje bakhohlisa abantu abadala yabo like thokuthi umagriza uhlala endlini uyalidinga le light like seriously yabo mina ngiyafika ne light ngizomtshela ukuthi likhanyisa nange la eli charge ngelanga kanti li solar ayisebenzi like mina bengazi ukuthi solar ayisebenzi up until kuvele ama complaint amaningi la egroupini khona sebabuya sebashayekile yini kuthiwa hayi la malight awasebenzi bagcine basishaya abanye bagcine babathathele wonke umthwalo yabo plus istenga futhi abadlali ke istenga you mara still bheke namhlanje sishawa kusasa uyabuyela uyothengisa same place same merchandises zona lezi bekuchayela zona izolo uphethe zona namhlanje yabo abanye abantu baze basho ukuthi ayingeke izolo bekufika omunye namhlanje kufika wena nakusasa kufika omunye niphethe into eyodwa nje yabo bheka ke next time after 4 weeks kuyofika abanye futhi mhlambe abasaphethanga amalambu nemishini baphethe ispray lezi zo clean ibhathi yabo amateki I understand into le yeah mthukuthi enangiphethe spray lana so clean amateki like kuthengisela ama merchandise lawa okwazi ukuthi ungawasebenzisa fast and quick yabo Yeah. ukuthi into yakho ikwazi ukuthi usizakale ngokusheshsha yabo lento le ngendlela egreen I understand inkinga manje kuno manipulation obukhona la isystem yokuhacka umuntu ukuthi ayithenge lento 20 rand Victoria lezi zinto lezi yabo le nto le ingiphatha kabuhlungu ingiphatha kabuhlungu lento yabo ukuthi sengisafare kanje ngaze impilo yami ngayithola sengila estradeni for into ethengisa 20 rand lapha ya ngofaka nje isikhalo sokuthi ngiyalimala mina and then angangimameli ngigcine sengisebenzisa i-drug for ukuthi ngibe ne-energy yokuthengisa because i-crystal yigcine ingibooster manje ukuthi ngikwazi ukuphusha yabo kanti manje ngiyaflopa sengivusa lesa silwane lesa ebesilele yeah mfethu sino 1 hour njengamanje abantu bahlezi bethi abantu abakwazi ukuxoxa abantu baseThekwini nali iJozi madoda lisixoxela kamnandi kangaka noma usufuka kufunda ngapha eThekwini ukukhuluma isho ukuthi kahle mina ngumuntu ongathanda ukukhuluma yabo umuntu othanda ukuhleka kahle yabo mara because of hands ngingakuthanda ukukhuluma ukuthula kwami akusukuthula ukuba ignorant yabo ukuthula at the same time ngiyageleza izinto engizibonayo yabo without seeing something
into ukuthi ngibone there's something engiyifunda angekho ignorant yabo. Okay. Yeah. Ukuphula ulimi njengamanje siyayivala episode yanamhlanje. Nginombuzo kodwa engifuna ukubuza usiphendula yona. Awasitshela igama lakho usifuna usitshele futhi ukuthi awuboshelweni usilandise kuboshweni wakho nanezikole ke ofunde kuzona in as much as ususikhele phezulu ukuthi ubumfundo onjani ubumuntu odansayo bebhizi ngeindaba zeart social njalo nazo ezigcine ziba imbobo yokuthi ugcine ungene ezidakamizweni nengicabanga ukuthi abole episode esina namhlanje inesifundo esikhulu ebantweni kodwa ngifila engathi kumele uphinde ubuye for part 2 ukuze abantu mhlawumbe nabo kukhona imibuzo abanayo ngawo cause ngibona ngathi kuningi sokuthola kuwena ulwazi nje usufika wasishiyela lona la nane experience yakhe kuba sema rehab nanezinto ezifundile emgaqweni nokuhlahla nje mfethu inhloko nesixhanti indlela izidakamizwa ezigcine sezihlukanisa ngazo umuntu nomndeni wakhe ukuzibona ngathi umndeni awukufuni kanti ibehavior yakho nanokuthi mfowethu uthatha onke amacala uzithwese wena ungabi bikho abantu obakhombayo siyakubonga konke lokho because most abantu abaningi abaseyidakamizweni begcina bekhomba imndeni bekhomba bonke abantu abanye bekhomba ukuthakathwa kodwa mfethu ngoba wena ufika namhlanje uyasitshela ukuthi konke okwenzekile empilweni yakho kungenxa yakho akekho futhi umuntu omkhombayo nanamaphutha akho mfethu uyawasha ukuthi kube kuphi nanokuthi lento uma sibuka ikuthola usemncane umqondo ungakakwazi ukucabanga uyaqala uyaphaphama uphaphama vele usehlangothini olwrong lempilo nengisifiso mfowethu ukuthi engathi ngelinye ilanga mfowethu ngalungiseka impilo yakho cause nginayo lento ukuthi uma ngasinda wena baningi abantu abangasinda mfowethu igama lakho nesibongo mfowaba. Okay mina igama lami uThabiso kaHlatshwane. Wa nesibongo somZulu phona uhlala eGoli awuyena umsoshwana. Hayi luza ngene umsuza umhayisa ungelengele emagidogongweni indoda yanqobusela kaze bavala eminyango amakhanda amanye amadoda hayi bathi indoda ayiqeda nena bendledleni ophafa ekhanda kamenzi igama lami uProfessor Nyangokamkhize mawuqala ukuba ingcenye ohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho siyasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuka bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho soke sikwenza malungana nokuzama ukuqwashisa umphakathi mangabe uyaqala ukuba ingcenye cindezela subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahlaka kakhulu ukuthi bakhona esinye isiqephu engisponsor izoganqeza ocongweni lapho ukuthi mawungena phakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalelo suku siyacela ke abantu bejoin ne membership ukuze sizoba namandla okwenza nezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze umfowethu ngizombamba ngomsila ngifuna abuye kusasa ukuze sizothola lo msoco anawo neexperience yakhe ngestradi okuzokwenza ukuthi nathi njengabazali sizakale nabantwana abancane begweme indlela noyitshela ukuthi uyahlukunyezwe ekhaya ngoba enikeza umthetho azi ukuthi leyo nto yakhe ingamenza agcinele emgaqweni ngakho ke igama lami uProfessor Nyangokamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini ngamandlakazi sancenga. Danko.